Živijo, moja Meka, solo dobrodošli spet nazaj na Džunglin kanal. Danes delamo en very special video, ker se bomo sprašvali, kjeri generaciji jaz v resnici pripadam. Prvo, preden začnemo, naj pojasnim, da jaz sem rojena leta 1997, kar noben se ne more odločiti, a sem jaz generacija Z, a sem jaz generacija milenijcev. Ne vem. In iskreno ne relatam toliko z generacijo Z, zaradi tega, ker nisem odrasla na TikToku, ne maram TikToka. Jep, končno sem priznala. In tudi ne poznam vseh for, ko jih uporabljajo generacija Z. Ampak po drugi strani pa tudi baje nisem milenijec. V glavnem, danes ne bo več dilem, ker danes naredim tale kviz in bom točno vedela, katera generacija sem v resnici. Dajmo kar začeti. Drugič pa valjda še vedno lahko izkoristiš digitalni bon na A1, pet si prečekirati vse tele izdelke, ker imaš res neverjetno izbiro, nekaj boš zihar najdel za sebe. Prečekiri na A1, uporab svoj bon in si kaj lepega prvoš. Gremo naprej. Ok, tukaj imamo prvi kviz od BuzzFeeda. Itak, vse se ugotovi na BuzzFeedu. Jaz sem obsedena z BuzzFeedom. Mogoče sem že zaradi tega milenijec. Ko slišim ime Jojo, na koga prvo pomislim? Nažalost je res, da prvo pomislim na Jojo Siwa. Also sploh ne zgleda več vsek, mislim, Jojo Siwa je začet drugačna. Ali se spomnim, ko smo pisali na VHS kasete? Ja. Slišim besedo TikTok, na kaj pomislim, na aplikacijo ali na komad od cache. In iskreno, komad od cache. A sem kdaj ocenjevala top 8 na MySpace? Actually ne, nisem imela MySpace. A vidiš, tukaj pa prijemo zdaj do problemov. Nisem imela MySpace-a, ampak also se mi ne zdi, da je bil pri nas MySpace tak thing. Dajte mi dal spali napisati, če ste vi dosti stari, pa če se spomnite MySpace-a. Ko pomislim na igro od Ice Cube-a, na kaj pomislim? Na Friday ali Are We There Yet? Na nič od tega, ker mi niso taki filmi. But I guess Friday pozna zaradi tega, ker je bil meme. Ali sem odrasla z gledanjem Hannah Montana in The Sweet Life of Zack and Cody? Absolutno ja. Sweet Life of Zack and Cody je bil moj smomejna. Okay. Čeprav pa moj favorite Disney Channel show je bil definitivno Wizards of Waverly Place. Katere hlače so mi bolj všeč? Definitivno bi še lani rekla tek skinny bolj. Imam skinny hlače, ampak sem full podpornik trenda teh loose hlač, da sem malo bolj mommy fit, to že nekaj cajta furam. Tako da definitivno loose. A je bil tvoj prvi telefon flip phone? Ni bil, ker je bil tale Cigu, kar je še starejši od flip phona. Nikoli nisem imela flip phona, kaj je imela pa moja mama. Ko slišim besedo Millie, a pomislim na Millie Bobby Brown ali A Millie by Lil Wayne in iskreno pomislim na Millie Bobby Brown. Čeprav, na kaj pomislim jaz? Millie na nič. Ampak ja, Millie Bobby Brown, I'm sorry. A sem si kdaj mogla zapomniti vse telefonske številke do vseh friendov, da sem jih poklicala na landline? Spravi, da smo se trije naenkrat poklicali. Ne, zaradi tega, ker nisem imela friendov in nisem imela koga klicati. Ampak to je čisto druga stvar. Ko slišim ime Harry, na koga pomislim? Well, na Harryja Potterja, ampak also na princa Harryja. Mislim, to ni fair. To ni dosti inclusive. A sem gledala MTV oddaje Next, Date My Mom and Room Raiders? Ne, se pa spomnim. Kaj pa je že bilo? Tega se spomnim. MTV Cribs. To sem toliko gledala. Ampak again, če ni teh opcij. Ne. Na katero stran imam obrnila se po stran? Čeprav jaz imam frufru, da večina cajta imam pač naravnost dol, ampak I guess imam bolj pogosto na stran. Da vidimo rezultat. Generacija Z. Well, I don't like that. Anyway, gremo še na kak kviz. Tukaj mi je pa povedali, ali sem se rodila v pravi generaciji. Jaz bom rekla, da se definitivno nisem, ampak zdaj mi bo pa še kviz povedal, če je to res. Če bi mogla povedati en zgodovinski trenutek, kjer bi bil same-sex poroke v Avstraliji, padec Berlinskega zida, 11. september, Neil Armstrong in Buzz Aldrin, 1969 moon landing. I mean, glede na to, da se mene ful zanima zgodovina, lahko menim vse te tri, tega not so mar, zaradi tega, ker pač nisem iz Avstralije, vse te tri pač poznam. Ampak I guess, jaz sem bila rojena pred 11. septembrom. Pravkar si kupila karte za glasbeni koncert in nič nimam za obleči. Kako bom rešila to dilemo? Ne bi jaz oblekla na koncert. Ja, definitivno ne bi šla kar v shopping. Mislim, nekaj bi izbrala svoje omare. Če bi mogla poimenovati svojo najljubšo knjigo iz otroštva, kera bi bila? Dr. Seuss, obožujem. The Hunger Games. To ni glih najbolj otroška knjiga, ampak okej. Kar Dr. Seuss, probably. Kaj so te opcije, niti
ne poznam. Imaš zabavo in prenaštimaš muziko. Kje je to? Rolling Stones, Rihanna, The Black Eyed Peas, ne. Taylor Swift, ne. Michael Jackson, definitivno. George Michael in Bon Jovi. Yes, to je moje. Najljubša serija na televiziji. TV, ja, jaz sem na Netflixu. Za vsako generacijo se zgodijo velike novice, ampak nikoli ne boš pozabila na bla 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 to. To, mislim, again, full ni international. Tega se ne spomnim, tega se tudi ne spomnim, definitivno vem. Sem pa bila živa že med 11. septembrom, tega, kaj sem dala to. To sploh ne vem, kaj je. Politik, ki sem ga občudovala. Očitno je to nek avstralski kviz. Moj bog, to je tako slabo. Obama, to je vse, kar poznam. Ker pač niso naši politiki. That's weird. Greš na počitnice s svojim prijateljem oziroma prijateljco, kako ostaneš v stiku s svojim fantom ali s punco. Funny fotke na Snapchatu definitivno ne. Klicala se tudi ne bi. Texting and emojis. Ja, to bolj. Ja, definitivno bi si pisala. Greš plesat ven in oblečeš se. 70s disco jumpsuit. Ok, to bi bilo definitivno. Scrunchy, pastel pants, ne. Skinny jeans, black, paired with boots, I guess. Let's see, kaj bi bilo dobro za na Instagram. Ne, veš, kaj je bilo kar 70s disco jumpsuit. By the way, ne hodim ven. Ampak če bi to oblekla. Ne, ok, realno bi imela skinny jeans, črne z nekimi škorni. To bi bilo seksi. Kupila bi hišo. Kakšna je tvoja strategija? 26 is the perfect age to move out. Ne vem, jaz sem se izselila že pred 23, tako da, ja. Ampak verjetno bi me kar kap ob vseh cenah in bi se odločila, da grem potovat raj. To bo moj odgovor. Cool. Jaz bom temu kvizu verjela. Jaz sem milenic, thank you very much. Ja. To je to. Generacija Y. A vidiš, jaz sem rekel 97, but also. Anyways, to je bilo vse za tale video. Zvedeli smo, kjera generacija sem jaz. Daj mi spodaj napiš, kjerega leta si ti rojen in kjeri generaciji pripadaš ti. To bo je to za danes. Hvala, da ste gledali tale video. Če vam je bil všeč, podajte en like, da spodaj se subscribite na naš kanal, followajte mene na Instagramu in ne pozabite zapraviti svoj bon na A1. To je to, lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se naslednji teden. Ciao!